Reka nongere mbahe ikaze mwebwe abakurikiye icyo usaba TV. Njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi. Uyu munsi amakuru yacu nk'uko mubizi turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibiri kuhabera ni urugamba rumaze igihe kitari gitoya ruhanganishije M23 ndetse na FARDC. Nanone kandi murabizi ko ingabo za Kongo cyangwa se leta ya Kongo ihora ishinja u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga ingabo za M23, ariko u Rwanda narwo ntiruhema guhakana ibyo birego ruhora ruregwa na leta ya Kongo. U Rwanda narwo rurega leta ya Kongo ko rutera inkunga cyangwa se rufatanya n'umutwe urwanya leta y'u Rwanda cyangwa se umutwe uhora ushaka guhungabanya umutekano w'abaturage b'u Rwanda. Leta ya Kongo ihora yo yivugira ko ishaka gutera u Rwanda, ariko u Rwanda ni igihugu kirinzwe kandi gifite umutekano. Nawe ubitekereje, ni gute igihugu nka Kongo gishobora gutera u Rwanda? Cyarananiwe no guhangana cyangwa se no gutsimbura, gihora gitsindwa intambara ya M23, umutwe bita ko ari uw'inyeshyamba. Yananiwe gutsinda uwo mutwe. Ni ibintu bitumvikana ko gishobora kwigerereza ku Rwanda, nubwo aka kanya hamaze gushyirwa drone ku mupaka hafi y'umupaka w'u Rwanda zigera kuri 3. Wakibaza ngo ni iki kiri gutuma FARDC ishyira izi drone hafi y'umupaka w'u Rwanda? Ni drone biri kuvugwa yuko zishobora kuba zarakorewe mu Bushinwa. Izi drone kandi zikoreshwa mu buryo bw'intambara cyangwa se no mu buryo bw'ubutasi. Nubwo hataramenyekana impamvu leta ya Kongo yashyize izi ndege hafi y'umupaka w'u Rwanda. Iyo bavuze drone, nuwumva drone wumve twa tudege cyangwa se indege zitagira abapiloti cyangwa se zitagira umuntu ushobora kuba yaba yicayemo. Ni mu gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramaze igihe gitoya asabye ibi bihugu byombi gukura ingabo ku mupaka wazo, yaba ari leta y'u Rwanda yayisabye ko yakura ingabo ku mupaka uruhuza na Kongo, ndetse na Kongo yayisabye ko yakura ingabo ku mupaka. Ubu aka kanya tuvugana, nubwo yabisabye, ariko Kongo yo yahise noneho ishyiramo imbaraga nyinshi z'umurengera, ariko yahise izana drone zigera kuri 3 ziri ku mupaka uhuza leta ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda. Ibyo kandi nubwo biri kuba, M23 ndetse na FARDC nabyo bikomeje guhangana.
igihe kitari gitoya gishize iyi mirwano itangiye, M23 yakomeje gutsinda FARDC yakomeje gutsindwa iyi ntambara iyihuza na M23. Mu minsi mikeya ishize, izi ngabo za FARDC ziri guhangana na M23 zishyigikiwe n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR, Nyatura, Mayimayi ndetse na Wazalendo ndetse n'ingabo za ONU nazo zinjiye muri uru rugamba. Bivugwa yuko zamaze gukora uruziga cyangwa se indake zizengurutse umujyi wa Goma mu rwego rwo kurinda ko M23 yinjira muri uyu mujyi. Uburundi nabwo bwari bumaze gutsindwa mu minsi yashize, ubwo basubiraga inyuma bagahungira mu birindiro bya FDLR. Uburundi bwongeye kohereza izindi ngabo 600 zije gushyigikira FARDC. Ni mu gihe nibyo koko, ni mu gihe Uburundi n'ubundi bwatanze itangazo rivuga ko bakwiriye kwerura bakarwana na M23 mu buryo bweruye, kubera ko M23 iri kugenda ibangamira imikorere yabo. Ni mu gihe biri kuvugwa ko ingabo z'abarundi ziri kuzenguruka Masisi zisa nabi kandi bigaragara yuko zabuze ibyo kurya. Nshuti bakundwa, mukurikiye Icyuzaba TV, reka tugende twumva amakuru y'ibiri kubera hagati ku mirongo y'urugamba muri leta ya Kongo. Reka twumve umunyamakuru uhaherereye ibyo ari kutubwira n'amakuru yaho uko ku mirongo y'urugamba bihagaze. Bigaragara ko M23 y'ubukayi mu ndake yakubana mu ndake igihe ibonye ingabo za kumupaka zisa naho zitsinzwe urugamba zikavumbuka n'ubundi muri za ndake ndetse naho zikomeje kuna zibasatira bikarangira wumvise ngo M23 yafashe agace runaka muri teritwari zigiye zitandukanye. Nuko mu byaterwaga n'uko barwanaga mu ndake bakarangira n'ubundi bararishe ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko zarwaniraga hejuru zitazi imijyambere. Nuko ngo urumva ko uruzinduko rwa Kisanikiwewe ruraza kugira ibintu bihindura urugamba n'urugamba n'ubundi bari bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba. Izo ndake zaba zatangiye gucukurwa? Izo ndake zatangiye gucukurwa. Yego, ibice kuri ubu ngubu yategetse ko zishingwamo ni ibihe mu bimaze iminsi bikuberamo imirwano? Urabona nko muri teritwari ya Nyiragongo, muri za Kibumba ndetse na za Buhumba ndetse na za Kanyamahoro. Ni ukuvuga ngo iyo abategetsi bashobora indake kwama amahoriva bitewe n'uko urabona ko uramutse urenze kwama amahoriva n'ubundi batangiye gusa n'abasatira muri za Kibumba. Mbese bivuze ati ni indake bakoze bagenda banakora umuzenguruko bazenguruka umujyi wa Goma ku buryo impande zose zisa naho zifunze zerekeza i Goma? Yego, barabikoze n'ubundi basa n'abashaka kuzenguruka umujyi wa Goma reka mbashimire rero ngayo nguko ibiri kubera ku mirongo y'urugamba hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo ni urugamba rutoroshye habe na gato. Ariko nshuti bakundwa, reka tubashimire n'ubundi turakomeza tugende tubakurikiranira amakuru y'uko urugamba ruri kugenda ruba uyu munsi. Tubibutsa yuko mu mugoroba uri buze kuza
turi buze kubagezaho amakuru y'aho urugamba rwa Palestina ndetse na Isirayeli aho rugeze. Ubwo ndavuga muri Gaza ndetse hagati ya Hamasi ndetse n'igisirikare cya Isirayeli. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Yari